U borbama na brdu Žuč iznad Sarajeva poginuo je legendarni komandant druge viteške brigade Safet Zajko. Sarajlije znaju gotovo sve o njemu. I da je bio hrabar i uspješan, i da je bio brižan prema svojim borcima, nesebičan, tiha voda koja brijeg roni. Bio je poznat po svojim velikim uspjesima. Po gubicima koje im je nanosio dobro su za njega znali i četnici. Tako im je sasvim jasno da su iza njega ostali brojni neustrašivi mladići koje je Safet Zajko naučio da pobjeđuju. Prvo noge. Noge prvo. Nema čovjek riječi da kaže, ali jedna osnovna poruka koju svaka smrt iza sebe ostavlja, pa i smrt ovog velikana, jeste da smo ponosni na Safeta i na armiju našu koja je dala ovakvog sina. Budite ubijeđeni da ćemo uspjeti. Sigurno. Borimo se za pravdu, za dostojanstvo čovjeka, za ljudskost. Ja našoj armiji, što kažu, poklanjam sebe i ponosan sam da imamo takvu armiju. Zajko je pokazao svojim herojstvom da Bosna ima sinova koji će je braniti od rana. To ste vi. Svijet nema morala. Evropa je izgubila davno dušu. Ona poštuje samo jakog, a mi moramo biti jaki. Moramo toj Evropi pokazati da imamo i mi snagu, a imamo je. I sa svim poštenim ljudima, svima kojima je Bosna na srcu, koji hoće Bosnu, krenemo. Nemojmo nikakvo razdvajanja praviti. Onaj ko neće Bosnu, ko hoće velicu Srbiju i Hrvatsku, pokažemo put preko granice. Tamo je Srbija, preko Drine, a Hrvatska preko Kupe i Korane. Tamo je neke traže. A ovo je Bosna koja je uvijek njedila i primala sve poštene ljude, i Srba, i Hrvata, i Muslimana, i Jevreje. I danas ona prima sve te poštene ljude koji hoće Bosnu, a koji neće, moramo im pokazati da idu kako granice. To možemo. Nemojmo očajavati.